Yabe tala po karing kaya katamong panalangin, ding makatuking kayaduanan. Para king kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina and family. Pamilya ng Laurel Jimenez. Pamilya ng Feli Ebreo. Pio Bartolo. Para king special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Gibara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Daryl Francis Sanchez, pamilya ng Yolanda Ramos, Rica D., Ani Razon, Mary Manette Pineda, Maureen Pangwito, pamilya ng Michael at Nida Urquico, pamilya ng Derek at Flor Sanchez, Trina Yazon, pamilya ng Jefferson Taruk. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverend Monsignor Greg Vega, Gina Cabuso, Julian Faye Tolentino, Carmelita Tiglao, Antonio Simbul, Cecilia Kembao, Nilo Udan, Antonio Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Kit Lopez Nuki, Rodel Banyares, Vilma Abragan, Shirney Telen Lopez, John Louis Pangwito, Licerio Pangwito, John Michael Pangwito, Aldrin Miranda, Cleopas Gibara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, Familia Kilantang, Cynthia Layag, Kesha Maysunga, Gino Libid, Familia ng Alice Florentino, Douglas Tyron Leiva, Carolina Samuelito Leiva, Cesar at Lucila Tan, Arcibal Guzman, Samuelito at Carolina Leiva, Cesar Leonard Guzman, Honey B. Guzman, Yasmina Villalon, Christian Paulo Villalon, Lisa Cortez, at ding sablang kapatadtang masakit. At para king anggang kapainawan, daring kapatadtamong mayangon na biye, di Norma, Reverend Padre Marius Roque, Reverend Padre Emelito Elmer Simbulan, Reverend Padre Marcelino Miranda, Eusebio Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Lilia Valencia, Pepito Layog, Erlinda Manansala, Leoncio Lagason, Juan Manasan, Teresita Manansala, Jesse Cordero, Joaquin Roberto Gosun III, Teresita Castro, Amando at Estela Layag, Monica Sarmiento, Demetrio Simon, Dong Macapagal, Armando Pangilinan, Joyce Del Rosario, Salud Cagyat, Lawrence Crisostomo Bautista, Juanito Cagyat Jr., Belarmina Aison, Dr. Lozonia Bakil, Marieta David, Homer Reyes, Elio Magdalena Madrid, Eliseo Sr., Juanita Baluyot, Anastasia Malyari, Joaquin Roberto Gosun, Maria Salita Gopez, at ding sablang kaladwa king purgatorio at deta ngala ng makaganaka pakarela. At makanyan mo naman, para king kaligtasan ning balang metong kaya katamo, laban king COVID-19. Para king malagwang kapaltanan daring kapatadtamong miapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong
mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan din kaya katamong eganaganang frontliners.
Sukat tang magsaya at tumula, at ibiye ing ligaya king Diyos, ing ginuring sabla, uling ya ing kaya katang ari. Alleluia. Anting bato nga pamilya ng Diyos, may tipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, ang boning anak, ang boning banal na Espiritu, Amen. ing grasya ng ginuta mong Jesucristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, manatili sanang parati kay gayungan. At keka antimurin. Para ka ring sablang penandita, eta mo sinane, ing makakristong kayupayan, o eta la pemintuan, ding binili na king kayupayan ng Diyos, ganakandalangin at sisyan, ding kaya katamong kasalanan, at aduan tamo king Ginoo, ing kayang kapatawaran. Ginoo, ikang mamantabe, karing taong may kumberti, at sinalpantaya kang Jesus. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo ikang kasanmetong ningibba, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo ikang babiya matibe kasalpantayanan karing kang pandatilan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangabataw daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kabang pagmasusyan mi, ing pangasubli ng Bebye Kristo, mi rake-rake na kemansana king tulang pigtagumpe na para ke kami. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiye at magari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang iba't, king libro ring dapat ding apostol. Ding sablang may katakas, king pamaglupig, amig mula king pangamatyan ng Esteban, may nga parasla ang gakarin Phoenicia, Chipre at Antioquia. Penaralda ing amano, dapot kadalasan karing Hudyo mo, dapot ding aliwa karela, ding meni batan Chipre at Sirene, mintala Antioquia, at karin penaralda naman king karing pagano, ing mayap a balita, tungkol kung Ginong Jesus. Ing Ginoo inantabayanan nala, at ding tutong dakalataw, sinalpantayala at may kumbertila king Ginoo. Abalita na iti ning iglesia karin Jerusalem. Inya tinubod ni Bernabe karin Antioquia. Inyang miras siya karin at ikit na nung makananunong pigkalaman grasya ng Diyos, metulaya at inusukano ngang manatiling tune at tapat king Ginoo kambening makalukong lugod. Bernabe, metong yang mayap atawo, kitmuan niya king banal na Espiritu, at matibeya kasalpantayanan. Dakalang tutu ring tawong may lapit king Ginoo. Kaybat, Bernabe, tinaglusya Tarso, baneng panintunan Saulo. Anyang ikit ne, tiki ne Antioquia. Karin lame natiling miyabe, kilubning pabanwa, makitambayan la, king iglesyaning Antioquia, at tuturo karing dakal atawo. King Antioquia, karin laminunang mayawus, Kristiyano, ring alagad. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakibat, ikong sablang bansa, puryan niya ing Ginoo. Ikong sablang bansa, puryan niya ing Ginoo. Telakad ning Diyos ing kayang syudad,
king banal a bundok ning Zion. May gitneng kaluguran ning iting syudad, king kaysano pamang balen ng Hakob. O syudad ning Diyos, kaya kasanang pakiramdaman, king ing masasabi kaya ka, mangayap ngan. Ikong sablang bansa, puryanye ing Ginoo. Potang isulat ko lalagyo, ring bansang mapaminto ka nako, iabeke ing Babylonia at Ehipto. Iabekya naman ing Filistia, Tiro at Ethiopia, karetang king Jerusalem manuknangan. Tungkol king Zion, ding tawo karelang sabiyon, king ding sablang bansa, kaya lang sa sakupan, at gawan mong masikan ning kakatas-katasan. Ikong sablang bansa, puryanye ing Ginoo. Ing Ginoo gawayang listahan daring bansa at karing memalen ning Jerusalem, iyabe na langan. Ding sablang manuknangan karin, dalit la ang ponterak at karelang sabiyan. Ing sablang kanwanan, ake katamong tatanggapan, king Zion manibatan. Ikong sablang bansa, puryanye ing Ginoo. Talakad tapo bang parangalan ning maya pabalita. Alleluia, 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 Alleluia. Ding tupa ko, makiramdam laki siwala ko, nga naning Ginoo. Aki kilala ko la at tutukila ka na ko. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo manatiliya kay kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. ligaya keka o Ginoo. Piyesta na ning pami talaga kanita ka rin Jerusalem at panahuna ning dimla. Iyasus sa tsuking templo lakad-lakad yaking balkon ng Solomon at pilupong nandereng Hudyo. Sinabi Rakeya, ang kakapilan ing ibili mo kami king pami kay kailangan. Nung ika ing Kristo sabyan mong tapatan kay kami. May kibati Jesus. Sinabi ko na kay kayo, dapat eko maniwala. Ding dapat adaraptan ko king lagyo ng ipa ko, deti ilang patutu tungkol ka na ako. Dapat eko bisang maniwala, uling era kayo tupa. Ding kakong tupa, makiramdam laking siwala ko, at hakikilala ko la, at tutukila ka na ako. Dirinan kong biye alanangga at kapilanban, ela mi pahamak. Alang makasamsam kareti kanako. Ingid pa ko, aminye kareti kanako, may gitya karing sabla, at alang makasamsam kareti kingid pa ko. Ako ating iba, metong kami mo. Pakamalan kong bininyagan, ing mayap ng balita, ing kagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya ba, bengi po kay kayo ng sabla. Maya pabengi po among, Atin pong taong biso-biso, ne po. Ang yang no ka rin, mekad, manakit at manakit tamo, o atin tamong kilalang taong biso-biso. Nino mo ring taong biso-biso. Ita kung potang darap tanding meto nga bage, bala mo ede inisip masalese. Ne po. Ding taong biso-biso, ing karelang luluban, bala mo itang eda balo. Kumbaga, ratsyada nung ratsyada. Sige napin, bala mo makanitala. Ing karelang luluban, nga kupin po kay kayo, eda pa mo masaleseng nisip. Inyapin king katataulian, naning resulta, perwisyo mo naman, karela. Perwisyo mo naman, karela. Taong biso-biso.
Halimbawa po, atin po kanong metong nga tao, may kasaliyang gabon na. Iting tao, sinaliyang gabon na, kaso ing meging problema kaya, ing seli ng gabon, eya pa mo minisip masalese. Eya pa mo may mamangutang. Uwa, may kasaliyapin namang gabon na, eya mo po kabud mi kamahalan, king presyo na ning gabon na seli na, ing seli na maya naman atam na nanuman. Uling, ing gabon na seli na, mabatuya. Biso-biso ya kasi. Dimdam taya. Ing mi pa sa ebanghelyo, kaniting kayaldawan. Ing Ginoong Yesus, iya mismo, sinabi na, king iya, ing mayap apostol. He is the good shepherd. Pero apansinan niyo po king pamamasata mo, ing masanting ing masanting king Ginoong Yesus, eya po pasto na biso-biso. Ing masanting ing mayap king Ginoo, anting mayap apostol, eya ratsyada ng ratsyada, king gagawa na, king darapta na, king papakit na. Anting mayap apostol, ala kanu ninuman ing makasamsam, karing tupa na, nga na pong malinong, mipasyag, ning kaya katamong pamamasa, alang makasamsam, ninuman karing tupa ko, nga na ning Ginoo. Kay ba't atin niya pa pong digdagayamano ing Ginoong Yesus, king pamamasa tamo, king ebanghelyo, nga na ning Ginoong Yesus, ding kakong tupa, makiramdam laking siwala ko, king boses ko, at ako kilala ko la, at tutukila kanako, nga na ning Ginoo. Nano ping payabot na, ning ebanghelyo king balang metong ngeni kay katamo, nano ing mensahe na pawagana, ning kay katamong pamamasa. Simple mo po, kapilan man etamo malili, nung king siwala ning maya papastol, tamo tutuki. Kapilan man kamalili, nung king boses na ning maya papastol, kapaneng tutuki. Paganaka po, kang Jesus tamo tuki, siguradong mipayapa tamo bili. Kang Jesus tamo makiramdam, king siwala na, kang Jesus tamo makiramdam, kamtanta mo sigurado, ing kanawan at kaligtasan. Ngayon pong panahon na iti, masyado ng masigla at mangye, kete king yato. Masigla na, mangye na malilyari king paligid tamo. Nepo, pero sana po king katatawlyan, ing boses na sana ning hapong Ginoo, yang panetamong daramdaman. Daramdaman, king kay katamong pilubluban. Among, king makananong paralan tayo po pwedeng damdaman, iting siwala na, iting boses na, ning maya papastol ta. Damdaman tayo, ing siwala ning maya papastol, king banal a kasulatan. King banal a kasulatan, makanano, damdaman tayo karing sakramento, at karing kapag masusyan, king pisamban, kalupa na, ngeni, ning kay katamong gagawan. Sisimbata mo, sasambata mo kaya, at makiramdam tamo karingamano na. Dapat, nganing panahon ning pandemya, daramdaman tayo pong magsalita nga pong Ginoo, king aklisda, ring kay katamong puso. Daramdaman tayo, ing siwala ng Ginoo, king saingsing, taring taong mga mamagkasakit, at pakakalulo. Nanupne po kasing miyuso ngene, adarap tanda ring tawo. Inyang may labasa na paruminggo, iti dinake kay humilya ko. Sikat na sikat ya, nganing panahon na iti, libutad ka sumagit ng krisis, yapin po ingaw sa tamong community pantry. Nepo, buri ng sabyan, dating taong magmasabal, magmalasakit, ban makasawp la karingaliwa, daramdaman da, ing saingsing daretang alang-ala. Inyapin sasahop la, inyapin magkalubla, inyapin mamyela. Buri ng sabyan, king malabang pamangamano, ing siwala na ni nga pong Ginoo, yang akakit at daramdaman na, kareting kapatad, amakalunos bili. Paganaka, tamo malili, nung king siwala ning maya papastol, tamo paneng tutuki. Talakad kawangan po.
Kaluguran ko kapatad, nganing pagmasusyan tayo Kristo, anting mayap tamong pastol, apaulining lugod dinaunay kayang biye para kay katamongan. Marap tamongan ngeni kaya, king mipnong tiwala at aduan tamong pakibatanala, ring kay katamong kayadwanan. Karing balang kayadwanan ngayongan pong makibat, Jesus, mayap apastol, pakiramdaman mo ingaklisme. Ulitan niya po. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklismi, para king Santo Papa at ding Obispo, para tilasanang mayingat king pamanipon karing tupa king kural, lalo na retang malilili, ipanalangin ta king Ginoo. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklisme. Para karing sablang pamuntok ning lipunan, para tirasanang isane, ing karelang upaya, kambening lugod at hustisya, mama ko karelang kaisipan, ing ikakayap ding sablang, ipagkatiwala karela, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklisme. Para karing pengari at talaturo, apakit dasana karing karelang anak at estudyante, ing tune masabal at lugod, barong pakiramdaman at pamintuan, para king ikasulong ning biyerang personal, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklisme. Para kay katangang makatipon ketingeni, at agpuanta sana king sakramento ning lugod, at pamisan metong ing pamanukitang Kristo, karing pastula ning biela nangga, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, maya papastol, pakiramdaman mo ingaklisme. Iabetala mo naman po karing kay katamong panalangin, deting makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan, dari Sardas at Luz Medina, ating karelang familia, familia ng Lori Jimenez, familia ng Feli Ebreo at Pio Bartolo. Para king especial intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, familia ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, familia Paldeng, familia ng Yolanda Ramos, Daryl Francis Sanchez, Rica D, Ani Razon, Mary Manette Pineda, Maureen Panggito, familia ng Michael at Nida Urquico, familia ng Derek at Flor Sanchez, Itrina Yazon, ating familia ng Jefferson Taruk. Para king balagwang kapaldanan at kaligtasan dari, Reverendo Monsignor Greg Vega, Gina Cabuso, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Antonio Simbol, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Antonia Guevara, Jesus Navarro, Emilio Guevara, Gloria Arevalo, Kit Lopez Nuki, Rodel Banyares, Vilma Abragan, Shirley Telen Lopez, John Louis Panggito, Liserio Panggito, John Michael Panggito, Aldrin Miranda, Cleopas Guevara, Benson Ong Sr., Ria Yu De Leon, ding familia Quilantang, Cynthia Layag, Kisha May Sunga, Gino Libid, familia ng Alice Florentino, Douglas Tyron Leiva, Carolina at Samuelito Leiva, Cesar at Lucila Tan, Archibald Guzman, Samuelito at Carolina Leiva, Cesar Leonard Guzman, Hani V. Guzman, Hias, Mina Villalon, Christian Paulo Villalon, Liza Cortez, at ding sablang kapatid tang masakit. At para king alananggang kapainawan, daring kapatid tamong mayanguna biye, lalong-lalo na di Reverendo Padre Ermelito Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Marius Roque, Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior, Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Nancy Ocampo, General Amado de Mata, Lilia Valencia, Pepito Layug, Erlinda Manansala, Leoncio Lagazon, Juan Manasan, Teresita Manansala, Jesse Cordero, Joaquin Roberto Gozon III, Teresita Castro, Amando at Estela Layag, Monica Sarmiento, Demetrio Simon, Dong Makapagal, Armando Pangilinan, Joyce Del Rosario, Salud Cagyat,
Lawrence Crisostomo Bautista, Juanito Gagiat, Belarmina Aison, Dr. Lazonia Bakil, Marieta David, Jomer Reyes, I Elio at I Magdalena Madrid, I Eliseo Senior at Juanita Baluyot, Anastasia Malyari, Joaquin Roberto Gozong, at ding sablang kaladwa kim purgatorio, at detang ngalanang makaga nakapakarela, makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kekatamo laban king COVID-19, para king malagwang kapaldanan daring kapatid tamong miyapektuan kaniting coronavirus, para mo naman, king kapayapan daring kaladwa daring kapatid tamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kekatamong ganaganang frontliners, ipanalangin tala king Ginoo. Jesus Maya Papastol, pakiramdaman mo ing aklismi. Ipamingat yupan o, tipunan mo ring sabla mong anak, king koral, asidyan ng kekang anak para karela. Iba't king kayang alimbawa, mabiyasa kaysa ng mutus, kambe ng lugod at maminto kagum ng tula. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. May puri ka, Ginong Diyos, ng meto sa kaluban, ulin ng kekang kayapan, tinggamiting tinapay ang pangmikeka. Tinapay ang bunga ng gabun at pipagalaning tao para kaya kami magawang tinapay ng biyan. May puri yung Diyos, kapilanman. May puri ka, Ginong Diyos, ng meto sa kaluban, ulin ng kekang kayapan, tinggamiting alak ay ang pangmikeka. Alak ay ba't king ubas at pipagalaning tao para kaya kami magawang inumana ng kaladua. May puri yung Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, manigay katamong daon, matanggap ya arapan ni Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan niya saning Ginoo, iting daon karinggamat mo, king ikapurya at kaligayan ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba mimiglalang pagkaluban mo kesa ng tula, kapamalatan dareting misteryo ning kekeng pangakabus, bustan mong ingalang patanat, apami daon kaniting sakripisyo, pasik na nga nakamit iyatad, kingalananggang ligaya. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring puso yo, makayat nano king Ginoo, pasalamadan daying Ginoo a Diyos tamo, iti karapat dapat at matulid, tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang parati, at numan karino iba Diyos kingalangang katlubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginume. Pupuriyan da ka, king lubos margulatula kaniting panahon, ning pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo paskwal miya. Yapa mo din ing kaming pari, ing kaming talapamilatan, aparating para king kapakanan mi. I Kristo ya ing biktima, ae na mate kapilanman, ing kordero amisan mete na, mabibiyaya manggaman kingalananga. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ning mabilugayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ding kekang ligaya, layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapuriyan keka, at ngamingang sasabi. banal, banal,
banalyaing Gino, Diyos amayupaya, mitmuyaing banwa at ingyato, kingkekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapaladya indaratang king lagyuning Gino, hosana king kakatas-katasan. Tunay ka pinbanalo ipay kayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon kusang loob king pamaylasat kamatayan, kinuaning tinape, at pasalamat yakeka. Piraso ne at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at kanan niya. Iting ka na kong katawan, amidaon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinuaning kalis, pasibayang pasalamat kay ka, at binyaning kalis karing kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikungan at minumko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan dapta niyo iti, bilang kapi gaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalbantayanan. Ginoo kapamilataning kekang krus at pamanyobling nebye, linigtas mo kami, ika ing talapagligtas na ningyato. Anyangin gaganakan miyo ipaing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing palyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansa ng may sulusulo, king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting metong, ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaghanap king meto yato, ban miganap yaking lugod, kambe ng Francisco o kay kaming Papa, i Florentino ing kay kaming Obispo, ipasyahan ng kay kaming Obispo Emerito at ding sablang bari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at manenayang subling miye at ding sablang meyango na biye, lalong-lalo na di Reverendo Padre Hermelito Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Marius Roque at Norma. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, indo ning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at tinupad king malmong kaburiyan king kay kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kambena at kaya, ipang mayupayang tutukagom ning banala Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Amen, Amen, Amen. Ngani po, antimong anak ng inampun, ningay katamong ginong maya papastol, maus tamong ngini kaya karingamanong tiro na kaya katamo. Ipamiatyu panwa, misamban yung lagyo mo, datang ke kami, ing kayarian mo, mi pamintuan ing loob mo,
Keti king yatu at king banwa, mi pamintuaning loob mo. Ing kakanan mi King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni. At ipatawad mo ke kami, ring salami ke eka. Anting pamamata, wad mi, karing mi kasala ke kami, emo ke ipay Saul king tukso, nunay kabusking maro. Ikabos mo kami o ginuging sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king banaon me, ban king kasopan ng kang pakalulo, parati king mi kabos king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang manay naya kami, kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Heso Kristong ke kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanangga. O ginuming Heso Kristo, sinabi mo karing ke kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo sana babalikdan ding ke kaming kasalanan, no nelawan mo ing kasalpantayanan ing ke kang iglesia. At pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibye at magari manggaman king alang-angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kay kayo. At keka antimurin. Ipakita mo ngayon may sasan metong tamo king kapayapan. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, ibiye mo kaya kami ing kapayapan. Niyang ginutamong Yeso Kristo, yung kay katamong maya papastol, yung kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yatu, mapalad na ring mayaws king dulang ning kordero. Ginoo e kumatampang tanggap keka, dapot ikasmi nga mano mo, pumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Kailangan niyang dumalan kasakitan ing Kristo at subling miye, bayo ya lungob king kayang kayarian. Hallelujah.
Talakad tapo. Manalagin tamo. O iba ming malugod, manano na sana giting kapag masusyan, kingke kaming pangakabos, so pa na kami king biye kasalukuyan, at tayra na kaming papunta, king alananggang ligaya. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Bayo po ing panalangin, bayo po ing oratio imperata, payabot ko mo po king balang metong kaya katamo, lalong-lalo na karing kapatid tamo, kaya ni King St. Jude, iting kapabalwan na po. Sa mga interesado pong magpabakuna ng anti-COVID vaccine, pumunta po kayo sa ating health center para magpalista at mag-fill up ng form. Sa ngayon po ay nililista ang mga nasa priority tulad ng mga senior citizens, mga may comorbidity at mga essential workers. Ulitan ko po, yung pong gustong magpabakuna ng anti-COVID vaccine, pumunta po sa health center natin dito sa St. Jude para magpalista at mag-fill up ng forms. Sa ngayon po, ang nililista ay ang mga nasa priority tulad po ng mga senior citizens natin, may mga comorbidity at mga essential workers. Dakal pong salamat. Siklot tangan po. Manalangin tamo. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit apa mangailangan me. Aduan me keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amigdalang dakal a kasakitan keka me, at me kamatena karing dakal na tao. Aduan me ngene keka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod, at iyatsat me keka mi ing makayulo mong gamat. Ing takot mi, king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan me, at palusukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ngantabayanan mo la, ring taong mi tutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi la, ring pekapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at gawan na iti e makasalikot, at bukod mong para king kapakanan na ring memalan. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya king bansa mi. Ipanalangin mi la ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula karing masakit kang bening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang, kabulasan, king kasaisipan at katawan, pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, kumayap na lasan ang malalagwa. Ingatan mo la retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanang kang kapaynawan, retang may hango na biye. Pagkalam mo kay kaming grasya mo kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap daring sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pagkakalulo. Manano na sanang, pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan me, king kapamilatan ng Kristong ginume. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlungo kabanal-banalan na indu ning Diyos. Emo sana pisawiling aklismik keka king kakulangan me, nunay bagkus mo kaming ikabos king sablang panghanib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, indu ning kapaldanan,
Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Inginu manatiliya ke kayo, At keka ang at timuring. bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tuto, ingib pa, ating anak, ating banalay Espiritu. Amen. Ing Santa Misa, midaune, umena ko nga ngeni king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.